салом ва ба нашри навбатии барномаи сархати рӯйдодҳо хуш омадед бинандагони азиз. имрӯз 4 август аст ва ман Шалда Гулхоҷа ҳамроҳатон. дар барномаи имрӯз аз он хоҳем гуфт ки дӯстонии Москав барои 6 муҳоҷири туҷик ки дар марги варжгари рус айбдор шуданд ҷазои сахттарро талаб кардааст. дар ҳоле ки кишварҳои Осиёи марказиву Русия тамрини низоме мегузаронанд, Толибон талош доранд шаҳри ҷанубии лашкаргоҳи Афғонистонро ишғол намоянд ва ошкор шудани 76 ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ронандаҳои пойтахт ҳамагӣ дар байни 3 соат. Хабарҳои дигарро низ дорем. ҳафтаи ҷорӣ дар шарқи Тоҷикистон бо замин такон хӯрдааст. бино ба ислоҳи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, заминҷунбии шаби 2 август ба амал омада. Маркази он 167 километр шимолу шарқи Душанбе ва 23 километр ҷанубу шарқи ноҳияи Тоҷикобод будааст. қувваи заминҷунбӣ дар марказаш 3-4 балл ва дар ноҳияи Рашт 2-3 баллро ташкил додааст. аз талафоти ҷониву хисороти молӣ дар пайи ин заминҷунбӣ гузорише нест. ба гуфтаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, айни ҳол дар ноҳияи Тоҷикобод ҳайати комиссия хоҷагиҳоеро ки дар натиҷаи заминларзаи рӯзи 10 июл осеб дида буданд, бори дигар аз санҷиш мегузаронанд. дар робита ба куштори мудҳиши 4 узви як оила дар ноҳияи Ҷайҳун 2 нафар гумонбар мешаванд. дар ин бора вазири корҳои дохилии Тоҷикистон имрӯз зимни нишасти хабарӣ маълумот дод. Рамазон Раҳимзода гуфт, тафтиши ин куштор ки шаби 12 июни имсол содир шуд, ҳанӯз ба анҷом нарасидааст. парвандаи қатли Аҳлиддин Маҳмадов 39 сола бо 3 фарзандаш ва маҷрӯҳ кардани ҳамсару писари ӯро бар асоси моддаи куштори як ё якчанд нафар бо бераҳмии махсус таҳқиқ мекунанд. бинандагони азиз, нишасти хабарии Вазорати корҳои дохилӣ ҳамин лаҳзаҳо идома дорад. тафсилоти бештарро дар давоми рӯз пешниҳоди шумо хоҳем кард. хабаргузориҳои русӣ менависанд ки дӯстони шаҳри Москав хостори сангинтар шудани ҷазои муҳоҷирони маҳкумшудаи тоҷик барои марги варзишгари рус шуданд. қаблан додгоҳи ноҳияи Зюзинаи Москав 6 шаҳрванди Тоҷикистонро ки дар марги варзишгари рус Сергей Чуев айбдор шуда буданд, аз 4 то ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. вале додситонӣ ҳукмро сабук шуморида аз болои он шикоят бурдааст. ҳамчунин тибқи даъвои додситонӣ зимни муҳокима талаботи қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавӣ вайрон шудааст ва бинобар ин бояд ҳукми қаблан эълон шуда бекор гардида ҷазои наву сахттар таъин шавад. пайвандони маҳкумшудаҳо мегӯянд, фарзандони онҳо дар куштори варзишгари рус даст надоранд ва ӯро ба марг нарасониданд. Сергей Чуев шаби 8 июни соли 2019 дар ҳудуди боғи минтақаи Бутоваи ҷанубии шаҳри Москав ба ҳалокат расида буд. низомиёни Русия ва Узбекистон ба машқҳои муштараки ҳарбӣ пардохтанд. Тамрин дар размоишгоҳи Тирмизи Узбекистон ки дар марз ба Афғонистон қарор дорад, 2 август оғоз ёфтааст. дар маросими ифтитоҳи машқҳо ноиби фармондеи округи марказии ҳарбии Русия Николай Терешенко ва ноиби вазири мудофиаи Узбекистон Қодир Турсунов иштирок намуданд. дар ин тамринҳо дар маҷмӯъ 1500 сарбозу афсарони узбеку рус ва 300 адад техникаи низомӣ ҷалб шудааст. ёдовар мешавам ки ҳамин тавр аз 5 то 10 август дар размоишгоҳи ҳарбмайдони Тоҷикистон низ машқҳои якҷояи нирӯҳои Русия, Тоҷикистон ва Узбекистон баргузор мегардад. дар он амалҳои тактикӣ барои нобуд сохтани як гурӯҳи шартии мусаллаҳ ки ғайриқонунӣ сарҳади давлатии Афғонистонро убур кардааст, кор кард мешавад. рӯзи 3 август бархурдҳои мусаллаҳона дар маркази вилояти Ҳилманди Афғонистон шаҳри лашкаргоҳ ба қайд гирифта шудааст. Созмони милали муттаҳид ҳушдор дод ки мардуми зиёди мулкӣ дар миёни оташи артиши афғон ва толибони силоҳ ба даст мондааст ки метавонад паёмади фоҷиабор дошта бошад. ҳафтаҳои ахир толибон ноҳияҳои бисёреро ишғол намуданд ва акнун ҳадафи ҳамлаҳои онҳо 3 маркази вилоят шаҳрҳои Ҳирот, Лашкаргоҳ ва Қандаҳор мебошанд. артиши афғон аз сокинони мулкии Лашкаргоҳ талаб кард ки аз шаҳр берун шаванд, зеро эҳтимол ҳукумат ҳамлаи ҷавобӣ раҳандозӣ кунад. феълан толибон маҳбас, қароргоҳи пулис ва чанд бинои дигареро ишғол намуда, қароргоҳи раёсати амнияти миллиро ҳадаф қарор доданд. идораи Созмони милали муттаҳид мегӯяд, дар давоми 24 соати ахир бар асари бархурдҳои мусаллаҳона дар Лашкаргоҳ камаш 40 фарди осоишта ба ҳалокат расид.
ورزشکار بلاروس کریستینا تیمانوفسکایا از توکیو به وینا پرواز کرد. روزی پیش از آن منصبداران بلاروس از او طلب کرده بودند که بازی‌های المپیک را ترک نموده به وطن برگردد. پولشا و لهستان به تیمانوفسکایا ویزای بشردوستانه تقدیم کرده است. از این رو پیش بینی می شود که وی از وینا به وارشاوا پرواز می کند. 2 آگوست تیمانوفسکایا در بینای سفارت پولشا در شهر توکیو پناه برده بود. تیمانوفسکایا به خبرنگاران گفت منصبداران بلاروس می‌خواستند او را به بازگشت وادار نموده در مینسک برای تنقید منصبداران بلاروس با جزا مواجه کنند. رئیس هیئت بلاروس در بازی المپیک از توضیح وضعیت خودداری ورزیده است. در شهر خوجند نقطه‌های ایلوواگی را برای گرفتن واکسینه ضد کووید 19 تشکیل کردند. همکنون ساکنان در برابر 6 درمانگاه باز در 2 بازار شهر خوجند، پنجشنبه و افراسیاب نیز می‌توانند ام بگیرند. مقامات شهر بنابر خروج موج دوم کرونا ویروس در تاجیکستان از مردم دعوت دارند که حتما مایع‌کوبی شوند. به گفته منبع بعضن ساکنان بعد گرفتن واکسن با مرکز سلامتی مراجعت می‌کنند. پزشکان موردهایی را که پس از امگیری جسم بعضی نفران عکس‌العمل نشان می‌دهد حالت مقرری ارزیابی کردند. طبق آمارهای رسمی تا 31 ایول در ولایت سوخت 112,000 نفر از کرونا ویروس واکسینه گرفتند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. سطح کمبزاعتی در تاجیکستان بیش از 26% را تشکیل می‌دهد. این رقم را وزیر رشد اقتصاد و سودا ضمن نشست خبری اعلام کرده است. به گفته زوقی زاده طبق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 شماره کمبزاعتان از حساب رشد اقتصاد، شغل و افزایش ساحه اجتماعی تدریجاً کم خواهد شد. ولی بانک جهانی سال گذشته گزارش داده بود که تاجیکستان در طول 2 سال اخیر سرعت ضعیفترین اقتصاد را از سر می‌گذراند و انتظار می‌رود سرعت کاهش فقر نیز سوست شود. قبل از پاندمی در دوشنبه نواحی توبه جمهوری و ولایت سوخت کاهش سطح کمبزاعتی به مشاهده رسیده بود، ولی در ولایت‌های ختلان و مختار کوهستان بدخشان برعکس سطح کمبزاعتی افزایش یافت. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 20 سومانی برای خود خرج می‌کند سخت فقیر می‌شمارد. در شهر دوشنبه یارمارکه‌های فروش لباس و لوازمات مکتبی به کار آغاز کردند. یارمارکه‌ها تا 31 آگوست در 4 ناحیه پایتخت عمل خواهند کرد. به گفته شهرداری فروشگاه‌ها، مول‌های مکتبی بیش از 20 کارخانه و شرکت‌های استحصالی پایتخت و صاحبکاران وطنی را پیشنهاد می‌نمایند. معمولاً در یارمارکه‌ها نرخ لباس به فرق از بازار یک اندازه ارزان‌تر است. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارند لباس‌های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. برخی از مکتب‌ها در موافقه با شرکت‌های دوزندگی برای خواننده‌ها لباس‌های یگانه مکتبی پیشنهاد می‌کنند. در همین حال وزیر معارف و علم قزاقستان گفته است پوشیدن لباس یگانه مکتبی امسال در مؤسسه‌های میانه تعلیمی حتمی نخواهد بود. این تصمیم به خاطر محدودیت‌های مربوط به کرونا ویروس، پیشگیری از نوبت‌پایی‌های طولانی برای خرید لباس یگانه در فروشگاه‌های آن کشور در دوره پاندمی گرفته شده است. در کوچه‌های شهر دوشنبه ضمن یک عملیات زیر عنوان ترتیبات شبانه همگی در مدت 3 ساعت 76 راننده بازداشت شده است. به گفته ریاست کارهای داخلی پایتخت، صاحبان ماشین‌ها که اکثریت گران ارزش بودند از جمله با رقم‌های قید دولتی بیگونه و نصب دستگاه آوازی گوشخراش و بی اجازتنامه شیشه ماشین‌هایشان را پرسیو نموده ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. در میان آنها چند تاجر ماشین و رهبر یکی از طربخانه‌های معروف دوشنبه با نام یک سرای نیز بوده است.
ва ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Имрӯз 4 август Бонки миллӣ $1.11.32 ва 1 евроро 13 сомониву 45 дирам муқаррар кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 154 сомониву 60 дирам нарх дорад ки нисбати дирӯз камтар мебошад. бинандагони азиз, ин чанд хабаре буд ки то ин соат ба дасти мо расид. хабарҳои аз ин бештарро дар барномаи ахбор мунтазир бошед. 3 соат баъд ман ба студия бармегардам. рӯзи хуб дошта бошед азизон ва то дидор навбатӣ.